Mayap asisilimpo kaya katamongan, Miyerkules, ika-30 Domingo ning karaniwan a panahon, pakyabe talapok ni kaya katamong banal a misa, reining makatuking intensyones, para king kapasalamatan ng Marlon Joyce and Ira Takdol, Miguel Silvestre, Lito and Lori Zapanta. Para king kapasalamatan, king Aldoren Kebaitan, Mrs. Amy Narciso, Rizel M. Dizon, Ivy S. Malyari, Rodrigo De Feo Manica Jr., Angelica Porcadela. Para king personal na kayadwanan lang, Nicole A. Angeles, Christine K. Taliorin, Cara Daniel C., Chloe Dian C., Nerissa Tolosa, Beth and Edgar Palo, Mark Homer Muñoz, Herminio Lenet Nupum and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokwinko. Para king malagwang kapaldanan, Maria Christine M. Santos, Carmela Dizon Añez, Maria Regina Dizon, Rolando Sunga, Lourdes Manuel Guanlao, Divina Rivera Sambile, Virgilio Batulanon, Henry Swing, Camille Gozon, Enya George, Anthony Chase Coco Gozon, Pat Ahos, Zenaida Quiazon, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbunco, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Lamberto Panlaki, Alejandrina Benabajo, Rosalita B. Torres, Eric Jimenez, at din sablang kakaluguran at kamag-anak ang masakit. Para king hanggang kapainawan, ding kaladwa ng Enrico Enriquez, Rodolfo Aquino, death anniversary, Gertrudes Mercado, Serafin Inocencio, Nicolasa Inocencio, Delphine Wenceslao, Roberto Tayag, Jesusa Tayag, Lando Sunga, Nestor Gutierrez, Estela Gutierrez, Merlita Gueco, death anniversary, Ricardo and Lucia Pasion, Belen B. Ponyo, Democrito Aison, Joel Galang Clemente, Araceli Canlas Macalino, Federico Magat Macalino, Eller V2, Lucia V. Tuazon, Rodinel N. Romeo Lagman, Candelaria Tuazon, Remedios Saldana Kalilong, Rico S. Kalilong, Rita Kalilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, at din sablang kaladwa king Purgatorio. Halakad tapot makyabe king dalit a pamuklat. Balayan ay nahus mo, balayan na pinili mo, balayan mo agino, keka ng pakaya, kekang palabunga.
Kiliguning igpa, paninganak, panibanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya kaante mo rin, maya pa sisilim po. mayap asisilin po amo. Pasensya na ko po, medyo malikabukla po rin kaya katang luklukan ngayon, pelinis ko ang bagya, kayo misa. Then pong kayong construction, menyin sila po, para kayong electrical na ning kareng kaya katamong multipurpose hall. At bukas po palinis kayong mas masalese, hindi katang sambat. Hindi kayo na pumbalang manguskus bagya. Kapatat, hindi katang misa, purihin ng Diyos, magintang mapagpasalamat. Tana popos po, no? Pipabubukas. Ngayon ipamurin pa ang ating gaptayong grasya, pasalamatan ng taning Diyos. O kalingwan tam, wala tanang panahon. Tama nakit yung tula ning memye kay katao. Kapatad ka ring panahon, maging mapagpasalamat when we fail to be grateful for the graces we have received. Mangyatang kapatawaran king Diyos. Itangan po, Magkumpisal po king Diyos sa mayupayang tuto. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kung bina, king isip, aman, wat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipaniga po kung Santa Maria ang Kapilanman Birhen, kareng sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po king Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa may payang tuto, pakluluan nakatamo, king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala ng tangan sana kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Ganakantala rin kaya katamong panalangin. Isipan tala po rin buritang intensyon. Kaya katang misang iti. Huwag paming mayupaya. Masikanan king kaya kang katuliran. At maula king kaya kang lunos. Pangwalo mo sana karing sablang kasakitan at kapag subukan ning biye. Kambilan kaya sana king kaya kaming kaisipan king pamagdinlang ning ketasan at babalad mo kami king kaya kaming kapagnasan king legwan ning kang katutuan. Sopan mo kaming lalong mika kamalayan, king tangka mo mitmong lugod, king kang lalong maging masigasig, miyampang king biyemi, king kasuywan, karing sabla. At iti adwan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasangibot hinlibruning kabiasnan. Ikong sablang ngari, makirandam kayo at pakintingjan iti. Ikong sablang manimuna, naningyato, tingiran nyo ing sabihan ko. Makirandam kayo, ikong pamuntok daring dakal, ikong mga ragul, hindakal asasakupan. Iba't king Ginoo, ing kekong upaya, binyening kakatas-katasan, ing kekong pamagari. Yay ing sumuri king kekong dapat, at sumyasat king kekong pilubluban. Manungkulan kayo king uli na ning Diyos, at ning kayang kayarian. At nung kayo mitmong katuliran, nung eyo pairal in batas, nung kayo mabibye, agpangking kaburyaning Diyos, kanito biglayang datang, at parustana kayong alang kapara. Malyaring lunusan nala, at patawaran ding taong karaniwan. Dapot, maging mabayat ing parusada ring tatalan upaya. Huling ing Ginoo ring sabla, tatakot kay numan.
nuyaman iti karangal. Ya mismo ing makikaburyan, o maging malatilat mga ragul a kabilyan, at pare-parew ing lawe na karela. Mupin maging may pityo pamanatol karen dapat daring pamuntok. O mayupayang hari para kaya kayuyay iting susulat ko bang kanito mabiyasa at magkamali. Banal na reting bage at nung gamitan nyo la king paralan a banal, maging banal kayo. Nung abalo yun la reting aral, malyari yung apaglualo ing sarilyo hingaldoning pamanukom. Ulinan niti, pakamalan nyo la at pakaingatan, deting kanakong aral at lubos kayong mipabyasnan. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. talakad ka, O Diyos, at ingyato kaya kayang atulan. Talakad ka, O Diyos, at inyato, kaya kayang atulan. Ibiyayo ing katuliran daring kalulu, at ding ulila, ibiyayo ing mga tulid, kareng mga ilangan, at kareng alang akarapat. Sagipanyula king upaya ring taong marawak. Talakad ka, O Diyos, at inyato, kaya kayang atulan. Ngako kaya kayo, ikayong Diyos, kayo anak na kayungan. Lingkat kakatas-katasan agino, makanyan man, mga mate kayo, antimong tao, antimoing anak ning hari, miwakasan nanuman ing biyeyo. Talakad ka, O Diyos, at inyato, kaya kayang atulan. Parang lantaya po imayap a balita. Ngunit kayong kapasalamatan, King Diyos, ipakapamilatan ng Heso Kristong ginutamo, at ing amano na manatili sanang labis-labis karing pusoyo. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaante mo rin, pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, O Ginoo. King pa maglakbe ng Jesus papunta Jerusalem, dinala niya king anggana ning Samaria at ning Galilea. Inyang lungubya king meto nga baryo, sa lubungan dering apulong leproswan. Tinuknang lang makarayu, at kinulait la kaya ngara, Jesus! Ginoo, malunos ka kaya kami! Inyang ikit na lang Jesus nga nakarela, lumakad kayo at pakit kayo kareng saserdote. Kabang dalan, kinayap la. Inya nga pang singaning metong karing kinayap, migbalik yang kukuli sa kapurian king Diyos, sinakabya, king harapan ng Jesus at pepasalamat sa kaya. Ing taong iti metong yang Samaritano. Ewari, apulula ring kinayap, nga dang kinuteng Jesus. Nula ka rin deng siyam. At talang migbalik at minye kapurian king Diyos, subali mo kaniting dayuan, at nga ng Jesus kaya, talakad ka at makona ka, kinayap ka, ulining kapasalamatan at kasalpantayanan.
ing may pabalitan kaya katang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Sila yunig pam, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Antalureng siyam. Antalureng siyam. Apulo lareng kinayap. At metong niyang migbalik. We celebrate spontaneous gratitude. Sana po tanggap tang grasya, agad tang pasalamat. Eta na pibukas-bukas. Eta na antala. Eta na payantala. So, puita. Kunyari mo, birthday mo ngayon eh. Ginread na kang happy birthday. O dinenda ka regalo. Ngayon mo rin. Nung atikari cellphone. Tingka number kita. Pasalamat na ka. O nung masyado ng bengi, the next day, pasalamat na ka. Itang kay ba ning meto nga bulan, kanta ka pasalamat. Kalingwan na nitang, o pasalamat ka. Tayo wari, last month, ginread mo kong happy birthday, tsaka mo din ang regalo. Wala ning lasa. Balang po may mugulat ka soft drinks. Kaya ba't siningon niya? Wala ning lasa. Makanyanyaman niya tayong pasalamat. O tampi bukas-bukas tayo, tayo agad kinilala, bala mo milalakoya bisa. Lenyo po rin nga pulo, meto niya migbalik, kukulisak, pasalamat, sini Claudia kaya ngarap ng Isus. Antalureng siyam. Balo, pota bukas, pasalamat la. Okay, after 2 days o 3 days, pero kitang panahon nita, panayanan ng Isus sana, kita mo nung atitang tanggapan grasya. Let us be more spontaneous. Ito pong our spontaneity on thankfulness and immediate gratitude, data mo. Because there's a sense of urgency when it comes to expression of gratitude. It makes the experience most meaningful to the grateful and most especially to the giver. Mas welula po itang pasalamat ka itang mapalipalipa itang grasya ng pamananggap pasalamatan tana. Bala mo yung pamangan, yung pamangan manyaman lalo, pansit, manyaman pansit po itang mapalipali. Yung nasi, manyaman mo po itang mapali. Pero po itang merim lano, alam mo, ala ng lasa. At ikaya kanitang professor, balo nung kwento ko na kaya kayo, lagyo na, Professor Andre Quintilian. He's a Belgian priest. O rinigaluan miya, kaya ba ning semester, October, tang semester kanita hanggang October, end of October, the next semester, ala na kayong klase kayo. So rinigaluan miya after our final test. Aba, kami, may contribute kami mo po, may contribute kami pong pera para sa limiyang regalo, kaya kaming professor. Bali po na, itang kaya kaming regalo, makanyanya mo pong kayo, maragula parol. Halos kasindagul na yung bagyan ini. Parol, but made of kapis. No? May ilaw. At nung may contribution kami mo po, alake man na pondo for academics gifts for teachers. Selimya po itang parol. To our surprise, contrary to our Filipino culture, di ba tayo pag tumanggap ng regalo, it's very impolite. Nabuksan mo yung regalo sa harapan ng ibang tao, tatago mo muna sa kwarto mo. Ay, pag ikaw na lang mag-isa, in your own privacy, bubuksan mo yung regalo mo. That is our custom, kaugal yan. Pero siya, iba yung ugali nila yata. Pagka bigay namin ng regalo, hindi niya tinago. Sa harapan ng klase, pinunit niya yung gift wrapper. Ang nanay ko, hindi pupunitin yun eh. Medyo pituklip-tuklip na yan. Ako nanay itang gift wrapper, sayang yan. O itang ribbon, lele, pwede niya pa yun. O itang kahon, pwede niya pa. Pero siya, pinunit niya yung gift wrapper, pinunit niya yung kahon. Tapos nakita namin yung mukha niya nung nakita yung parol. Siyempre, the best of Pampanga. The best of San Fernando, Pampanga, parol. And it's made of kapis. Alam niyo po yung ginawa niya? Kinis niya yung parol. Tapos in-embrace niya yung parol. Tapos tinaas niya parang trophy. Aba, kami naman nagbigay. Palakpakan. Kasi ang saya-saya rin namin kung masaya yung aming binigyan ng parol.
at kanyang nakita namin ang gaano siya galak na galak sa kanyang tinanggap, kaming nagbigay, kahit estudyante lang kami, masayang masaya na rin. We never experienced that when our receiver of our goodness is never grateful. Parang hindi mo nararamdaman yung galak ng binibigyan o tumatanggap pag hindi sila nagpapasalamat. Siguro, from the perspective of the giver, like God, we must give praise and thanks for the gifts we receive every day. Yung pagkagising pa lang natin, sabi nga nung kaibigan kumpare, kilala nyo si Father Edwin Belay, isang pari ng Nueva Ecija, Cabanatuan Diocese. Dahil may cancer po siya. Every day, morning, before 5 o'clock, hindi pa kayo nagro-rosaryo, may message na si Father Edwin Belay. Tapos at the end of the way, every gising is a blessing. Good morning. Parang pagkagising pa lang niya, grasya na. Dahil siya mismo may cancer at pinapahalaga niya ang bawat oras, bawat buhay, bawat araw na nagigising siya. This must be the greatest gift that we can thank the Lord. Alam niyo ba yung misa? Ang gusto sabihin ng misa, Eucharistia, in another language, if I'm not mistaken, in Brazil, if I'm not mistaken, Eucharistico means salamat. Kunyari, binigyan kita, Eucharistico, it means salamat. Kaya nga yung Eucharistic Thanksgiving or Thanksgiving Mass is a redundant expression. Dahil ang misa mismo, ang gusto sabihin, Eucharistico, salamat. Kaya bawat nagsisimba tayo, alam ko meron tayong petition, meron tayong inihingi, pero talagang kaakibat ng ating pagmimisa ay ang pasasalamat sa grasya ng Diyos. Ako naniniwala ko, ang pinakamasayang tao ay ang taong marunong magpasalamat. Hindi yung pinakamalaking bahay o pinakamataas sa sweldo o pinakamayaman. Pwedeng mayaman ka pero hindi ka naman nagpapasalamat. At sinasabi, kulang pa nga eh. Mas mayaman pa nga yung pinsan ko eh, di ba? O mas mayaman pa nga yung kaklase ko eh. Pwedeng matas na yung posisyon mo, na-promote ka, pero hindi ka nagpapasalamat. Mabuti pa yung mga ordinaryong may trabaho, nagpapasalamat. It does not depend on the quantity or the volume or the height of your success, but it is in the quality of the gratitude in the heart. Noon, meron pong merong study sa Iowa University. Tinignan po kung sino pinakamasaya sa mga contest, usually sa Olympics, ganon. Yung first gold medal, silver medal, o bronze medal. Di ba sa Olympics ganyan parate? Gold medal, silver medal, bronze medal. Siyempre, pinakamasaya yung gold medal, number 1 na yun, wala nang plata. Pero alam niyo po, ang sabi nila sa study, mas masaya daw yung bronze medal, yung third, kaysa sa second, yung silver medalist. Alam niyo po bakit? Kasi daw, yung silver medalist, sasabihin, konting-konti na lang. Konting-konti na lang, ako na yung gold. Sana ako na lang, ilang points na lang, ako na yung gold. Okay, ako na yung valedictorian, ako na yung number 1, sayang. Kahit na tumanggap siya ng medal, nakaganyan pa rin siya. Parang hindi siya masyadong masaya. Pero alam niyo po, sino daw pinakamasaya? Yung number 3. Sasabihin niya, habang binibigyan siya ng medal, ay salamat, nasabit pa ako. Mika medal ko pa, may sabit ko. And the quality of the joy is not about the medal, gold, silver, or bronze. It's about the quality of thanksgiving. Gratitude is the only prayer we have. I think that's more than enough. Pag nagsisimba tayo, nagpapasalamat, yun ay talagang susi sa mga tao masasaya. Mayroong isang study pa, yung tinatawag nilang blue zone sa mundo. Sa mundo, yung mga pinakamatandang tao, more than 100 years old, more than 90 years old, mayroon silang lifestyle. Isang lifestyle nila, kumakain silang healthy
healthy yung lifestyle, pinakain nila. Walang maraming dilata, walang maraming artificial food, natural, organic. At saka marami silang physical exercise. Hindi sila nagtatricycle, naglalakad, manual ang trabaho. At saka isa pa, masaya sila at marunong magpasalamat sa kanilang pagdarasal. They have faith and they have community. Lumalabas sila, nakikipag-misa, papasalamat, nakikipag-birthday, at nagdidiwang ng buhay. Ito ang ating karanasan because gratitude turns what we have into more than enough. Kahit simple lang, pag nagpapasalamat ka, lalo nagiging magrasya. The more you are grateful, the more you will be blessed. I repeat, the more you are grateful, the more you will be blessed. Pag nagpapasalamat ka, lalo kang pinagpapala ng Diyos. This is our thanksgiving. This is our petition. Naway sa misa natin, maging masaya tayo. At pag-uwi natin, masaya tayo dahil nagpapasalamat ako. Pwede akong mag-end with a exercise. Tingnan nyo, subukan nyo. Sabihin mo yung thank you, pero nakasibangot. Subukan mo. Arnel, lako may pa yung face mask mo. Sabihin yung thank you, pero nakasibangot. Thank you. Tingnan nyo. Kasi subukan nyo. Subukan nyo. Kahit tayo lang. Thank you, nakasibangot. Nahirap, no? Hindi natural, no? Thank you, nakasibangot. Hindi natural, no? Pero subukan nyo. Thank you, nakasmile. Thank you. Natural, ne? Natural. Ang tunay na nagpapasalamat, natural. Talaga namang masaya galing sa puso. Ganyan ang sikreto ng tunay na taong masaya. Marunong magpasalamat. May God bless us all. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Arnel, pwede mo nang lagay ang face mask mo. Kapatid, manalangin tang taimtim kingig pa at subanwa. Ang kayang anak, Yesu Kristo, kaya nga ako na kaya katamu, ninuman ng adwa ng igpa, kinagyuna, ipagkalub na kaya. Pakibatano sana, ring manigapung kaya katamong kapamisanan, at nga tapon manalangin kaya ginu, sa upanme at panwanan, ing kaya kang balayan. Itangan po. Ginu sa panmet panwanan ing kaya kang balayan. Para ka ring papa, ring obispo, ring pari, ring seminarista, at ding sablang magobra king kasuywan, king Santa Iglesia, manalangin taking Ginu. Ginu sa upanme at panwanan, ing kaya kang balayan. Para king kaya katang bansa, at ding kayang pamuntok, at para ka ring sablang bansa, manalangin taking Ginu. Ginu sa upan mo kaya at panwanan, ing kaya kang balayan. Para ka ring kaya katang pengari, kamaganak, di napat mayat kaya katamo, at kakaluguran, para ka ring kalulu at masakit, manalangin taking Ginu. Ginu sa upan mo at panwanan, ing kaya kang balayan. Para ka ring mikawani tang kapatad, at ding sablang katoliko, katoliko, at para ka ring daralan kaligaligan, manalangin taking Ginu. Ginu sa upan me at panwanan, ing kaya kang balayan. Para ka ring pakamalan tang mayang unabi, matulano sanang tanggapan ng Diyos, karinan asidya ng Kristo, para karela, manalangin taking Ginu. Ginu sa upan me at panwanan, ing kaya kang balayan. Ngayon po adwan tamo yung sarintang kapagnasan. Ginu, pakiramdaman mo sana, rin kaya kaming panalangin at ipagkalug, ing mibiye-biye kaming banal, ban magtamasa, king alanganga mong ligaya. Itiadon may kapamlata ng Kristong ginami. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Dito sa gitna.
Manalangin kayo, kapatad, bandating kaya kapatamong daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapan ni sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng O santay. Diyos sa malunusan, kaniting Eukaristiya, papasyag mi ing kamatayan ng Ginoo. Tanggapan no sana reting ay na yampang mi, at sa upana kaming tuki kaya kambening lugod. Huling ginuya, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing Ginoo, manatiliya, kaya kayo nga, At kaya ka antimorin, iyat nayo ring puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristong ginumin. King dalise lugod, pagmasusyan miya, ing kayang kamatayan, king matibe at mabiya kasalpantayanan, papasyag mi ing kayang pamanyubling mebya. King ganap kapanaligan, paninayan mi ing panyatang nimit mong kaligayan. At tulinita kambeda ring sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe king alang tuk nang dang pamamiya kapurian kaya at ngamingan kakanta. Diyos may kaya, bipluy ating labating keta, ligaya, Hosana, ikakapas kamasta, manilarat na, Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampom, pabanalan mo sa narating ayon king espiritu mo. Ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon king kusang lubking pamaylasan at kamatayan. Ingwaning tinapet pe pasalamat siya kaya. Pirasunet binyene karingkeyan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itingin ka na akong katawan na mi daon para kay kayo na. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kingwaning kalis. Pasibayong pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kaya ang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Daya, ni bayo talanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, misteryo ni kasalpantayan. I Kristo me teya, I Kristo me beya, I Kristo mabeya at datang niya pa. Inyang ngeni gaganakan mi o ikpa, kamatayan, pamanyubli na mebya ng anak mo. Naraon mi keka, kintinapin ng biyat kalising kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, pepalyarin mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang, misulusulo king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kaming antig metong ning banal espiritu. Ganakan me o ikpa, isang iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya keng lugud kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang paria, ding malugod na susuyot, sasaw, magobro, king kaya kaming kasalpantayanan, king kaming pisamban, lalong-lalo na kay king parokya amin, king banal na krus. Ganakan mula na ba ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang miyangu abiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhen indunin Diyos, San Jose king esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ni Jesucristo ang kaya kanganak.
King kapamilata ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, hiro ng Jesus kirata. Ipami at yubawa kami samba ya ilagyo mo kaya mi pamilo ke Isu antiba mi pamituaning lumo ingka kana kingaldo aldo ibiemo ke kami kingaldo ampon ipatawad mo ke kami mangisalami keka anting pamamatawad mi kareng mi kasala ke kami mga emuke paisaul king tukso nunay kabuski marok. Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Panting kasaupanin kaya kang pakalulu para ti kay mikabus king kasalanan, piligtas king sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayongan. At kaya ka ante mo rin. Pwede kaya naman siguro bawal na. Instead na sabihan tang kapayapan, sabihan tamo thank you. Kaya salamat. At siyempre makayabin na itantiman. At sigurado din tao mapagpasalamat, mapayapa la pilubluban. Ing kapayapaan ng Ginoo, manatili kaya kayo nga. Kaya ka ante mo rin. Pasyag tamo yung kapasalamatan tamo, kareng kaya betang sisimba. Salamat po. Thank you. Thank you po. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalako, ang kasalanan na ninyato, nuwal na rin mayawos, kingapunan na ning kordero. Kinoy ako matampang tanggap kaya ka, dapat agkasmiyeng nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugut pasalamatan da ka, king pamangan apig kalub mo kay kami, kapamlati ding banal na regalo. Itugtog may ng espiritu mo kay kami, at king upaya niting pamangan, ay ba't banwa, papanatilya na kaming matatag, king kay kaming kasuywan. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Iba na po niting misa, tindang PPC meeting for the month of November. May antalaya muling November 1, Merkulis na ng 2nd November, Wednesday, ito kay Tagaytay na po. At sabihan na po yung simbambengi, yung Adviento, o po yung Christ the King, ang po yung schedule na rin misa tamong simbambengi ka rin kay Katan Chapels. Ang po rin other special activities tamo for this coming December, especially na po. Karen po maka-online na tintang misang Lunis, ang pong Martis. Alam mong online operator, so rin nga mag-operate, mag-final exam lang. Sana naman may pasar lang po, matas na grading karelang exam na po. At bendisyonan da kayo po, pating kaya katamong pamilya. Ing Ginoo, manatili kaya kayo ngan. At kaya kaante mo rin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, po rin kaya kayong kaluguran. Ilagyo ni paampo ng anak, paniba ng Espiritu. Amen. At ikaw pong assignment. Isipan nyo la po rin hanggang pasalamatan, pangadiyo la. Nung matsula paketi, pasalamatan nyo la. Nung miyangong nobye, panalangin tala. At yuling iti, yang tunay maging susi, ning tula, ning metong ataw, at ing may kakatamong biya. Ing misa, may daon na. Salamat, King Diyos. Talatuki, balayan na mituburan, balayan na inaus mo, balayan na pinili.